بخمل وروشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل وروشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بله تماشاوانی مهجا ایروژی وانه کنو بخلقه کنو جه برنامه زمانی من ام بورنه ایروژی وانه اما وانه که گرینگه هنک خالی گرینگ هنه امید وی وانه ده شیروفت کن لی بله جبر کم گهاون بشه دیمی جپرتوکا رفع دیمی گلک وانه گرینگ تده هنه لی جبر کدام مزیدتنه ما مجارک تنه جو بشه دیمین دا جخما گوت داوی بونا هر بشه کی وک ازمونه کی ته نویسی جره تست یان جی وظیفه کار جره ته گوتن مینان حال به دری هاتی نویسی تست دو يعني وظيفة بشيد دو ده بشيد دو ده جالك تشين جرينج هنا جفا دما يعني أمواني خبدين شاغرتان أمي بشاغرتي خارا خلاص بكن حياة في داري فينا بكن وقت أزمنك جوارا ده الفي داري ده بيجي جنابين يك تشتي تاني تينن زمان را چه تيگوتن يك تشتي تاني شخا أفنا ده پرتوکه ده های و دما اون بدن شاگرد فان روش بروش اونی خواه ببینن ده بکو امسر نسکنی بنجی لی اونی السر بسکن باشه دما بدن شاگرد خان ناوین هیبری ناوین یک جمار ناوین پر جمار جناوین یک تشتی یک تشت دینن زمان را چه تیگوتن ناوین هیبری ناوین یک جمار ناوین پر جمار خویایه ناوین یک جمار ده دو جتایبتین جتابات ببرینه جتاباین لجیر کی جان نکدیه یک آ مریشک ب شیر ج س یه نکدیه یعنی یه نای خادی کرن چیه شیره نه سه هلبستا ای فلک برهما کیه جگرخوین ملای جزیری احمد خانی ای فلک یا جگرخوینه نه امی شخان شاگرده خوش جیبدن لی پرسینه تمی پرسامای چارمین کی جان ناوین لجر دمجارا ام ببرفه دلیزین ده در باس دبن آ سورگل و آراس آزاد سیپان بریوان شیروان کوی مظلوم افناجی ما نبری افوانها دمان ببین یعنی اون بدن شاگرده خو نمخوا ببینن باجار کوبانه دکوه کی جان عالیه کردستانی آ روجاوای کردستانی ب باکر کردستانی ج روجلات کردستانی دکوه روجاوای کردستانی یعنی وام پرسین گرینگ شاگرد ناس بکن وی پرواش بی نهاجی امهرن بشا سیمی بشا سیمی جبرتو کارفه دیمی بشا سی به مامک دست بکریه مامک یعنی حزوره نه وک نهال وی داری ام بیجن شکفتک تاری تجی مراری چیه؟ دبو دران بیکون پرتوکی شانی شاگرد ها بکن و نه بی پرسی جواب کن بین کو او شاگرد بفکرن که اف چیه؟ دبی کو هنه جوار رابن برسوی خواه شاش بیجن نزان بین بحثا تشنا دوری وی برسوی بدن چی تشکنا بی؟ دریای ده ملوانی دیگر لی نماسیه چیه؟ کوسی رقم سه دمشه بیلنگه دگری بیچاوه اورنه چار هس بیشه بازدا خوشه شکر بدراف کس ناکره تو دخوازی ناوره شیرت افنا شخوا هناك مامك چکی غریب انجیل سرما ده پرتوکی ده هاتنا نویسی لور هنداری ہے هنداری ما گوت فیربونه یعنی هنجی لماله چند مامکان پیدا بکن او لینو صافا بنویسن و نیواج شاگرتا بخوازن و السروی والهیه یعنی لینو صافا یا زمانی کردی چند مامکان بنویسن بینه دبستانی وکی کاری مالی یعنی اف شاگرد هینه جب چوکانی و بر بکوینا و لیکولین آنده
یه من حتی تشتکی نه او قاس گرینگ بی ام لکولینا ناقن تمی ام تشتی حاضر دیگره چه ما جبر امولو فیر بونه لی دماکو ام جی بکن مینا زاروک هر تشتی لکولین بکن و زاروکا جی تگرد ویری بازی پرورده بکن پیشکتنی ما و دهقات بهتر بن لور کیما از وینه و جوانی کرد جگر خون دزفرم دم و گاو رانا وستم جبزاو ننان دخم نجی آو نی نگوره و پیلاو چک چک جمن تی هر دم دیار دکم کاتو دم وستان جمر رنینه او کارکی شرمینه شب و روژ شیارم جوا تاوان را یارم و شیرتا پر گرینگ گهداری بکه ای ریوینگ خبات و هرتم خبات بس او ریا فلات اگر تا گوت ناوی من خلات بگره جخوی من اف هلبسوانی کرد جگر خوین هلبست اخوانی بیسیه ونه وانا هول بدن و هلبسته بشاگر تا بدن حفظ کرن برا بخوینن سر هفدو بی پرتوک جواره بیجن جبر و جوانی می کرد هر هلبسته کی خوده بی و گوتنه او بی خودی صدواته وک شیرت علمت که دوی هلبسته ده گلک تشت آنی نزمان لجبر کدام ما زیادتن امسر بسکنن اما بهلن کو اشاگرد بهتر بخوینه لکولینا سر بکه و تمیر سر زمان آویجی ام هرن وانه کدی بریم هرن لور خباتن آماده کاریه یک جواب ببن هندو و یک جی ببن رندو نویساندن وک هون لی همبری ها باخون بخوینن لور هندو و رندو وقت بكانو كيا وقت حنا كيا حتى ويني يعني بشكل لدور ده تشتكي باش دي ديار كرن يك هندو يك رندو يك جواد تشي دبستاني دخويني يدنجي دوجي بشتي في عمري تشي خوندني تشي وقت مينا بكانو كيا حنا كيا شاغرت يعني بيجي بخوينن وي فرباش بي لي ام سر ناس هكنن وانا كا جرين فرده هيا بریان هم افوانه لسر بریا لی بلی تنی چاوا ام لسر لینیسه بندیسن خواندن نویس لین هوا که وانه که ام بگرن دست بکه وینه ویم تماشا بکن بری کو ام جاره بخوین دست نشان بکن چی امی شاگرده خود بپرسن اون چل ورد بینن رنگ کسکو سوروزه لوی داره ملتا لوی داره کاوای حسن کاره نه حتی یعنی نوروز هینه زاروک کرداده ما نو چه دبن تمنی دبی سالک دو سه او شاگرد ایدی آگری او زاروک ایدی آگری نوروز دلیاده برده بین نها یعنی وگلی کرد اخته دماغنک پیشیامد بین نوروز تنه گوتنا ناوی نوروز يعني هيجانك خورت دناوا مدى تشيكي يعني دبيكو هنا كاس نقري دام من توية تافا دبيكو هنا كاس دور بنج كرديتي حتى يعني بس تاني دروجانا وروزي ده حمي قالي كرديها روجانا وروز روجاي كتي هاي كاسي تجيني نافا ما قد دست بك ام شاگرده خواهد برسن چه وینا دینا خویا کرن باشه ام جواره مجاره بنویسن و اگر جمعش هناك آگاهی زیاده تر همین امیوا بنویسن شخوا وانه اما ما قد چیه وانه اما زمانه کردی ناوی مجاره نوروز وانا زمان کردی مجار نوروز ناوی مجاری نوروز ام شخوا ما قلت ام دست على نيسي نانویسه نوروز
بهنوک جژنا گلê Kurd e. Di 21 Adarê de di 21 Adarê de gelê Kurd Newrozê pîroz dikin. Gelê Kurd Newrozê me got dema ku têrê neke em wek kiteyekî li vir bêhîn xîzika xwe li vir temam bikin, Newrozê pîroz dikin. Xal em ser vê jî em herin bendekî nû gelê Kurd Newrozê wek cejna rizgariya netewî digire dest û pîroz dike. Gelê Kurd Newrozê wek cejna rizgariya netewî digire dest û digire dest û pîroz dike. û pîroz dike. Newroz li hember zilmê serhildan e. Newroz li hember zilmê ser em li ku temam kin? Li jêr ne? Ser hildan e. Ji ber vê yekê ji ber vê yekê êvara Newrozê ji ber vê yekê êvara Newrozê agirê serhildanê agirê serhildanê tê geşkirin. û roja Newrozê çima Newroz bi tîpa girtin nivîsî? Ji ber ku navekî taybet e. Roja Newrozê jin û mêr vir çi heye? Behnok herbijî keç û xort keç û xortên Kurdan derdikevin qadan. Derdikevin qadan em li vir xalê binivîsin şagirdên delat ji ber dema mezîde jî tune û mijara me pir dirêj e em niha vê wek mijarê nîv mijarê bihesibînin. Gelê Kurd Newrozê wek cejna rizgariya netewî digire dest û pîroz dike.
نا لفر او هي نا بهنوكتنا جخانها پشتی کو مم جارخوا یعنی دماغو ام خلاص بکن شاگرد خورا بگشتی دست بک حیا داوی بنویسن اما دیسا وکه وانه می بوری واته پیوان نوروز چیه گشکرین چیه پیشوازی چیه ده واته ام پیوان ده هنه اما بنویسن واته ام پیوان نوروز واته پیوان نوروز کی جو زانی چیه؟ روژا نو هر بجی برسه ها مامۆستا ناوی نەورۆز دەستپێکی لە نو ڕۆژ بوونە چما بوو نەورۆز یان دەستپێکێ نوروژ ڕۆژا نو بدۆمانە دەمێرە بوو نەورۆز ئەری ji ber ziman tim guherbar e xwe diguhere peyv xwe diguherin bidômana demêre nûroj bû newroz ji ber yani em bêjin zaravayê Kurdî gelek hene soranî loranî zazakî goranî lorî kalhorî kurmancî hemû di nav hev de hemû jî ji gotina newroz re yek tê gotin Kurdî hemû zarava ji roja newrozê re ji gotina newroz re newroz dibêjin ji ber vê yekê dibe ku yani hinekî guhertin têde hatibê çêkirin geşkirin û pêşwazî newroz me got wateya peyva newroz çi ye roja nû geşkirin gurkirin wek niha em agirekê biçûk bibînin dey nevir û hinek ew sotemenî yani ya agir xurt dike geş dike em vala kirinew ew agir gur bibe gur geşkirin yan jî gurkirin pêşwazî pêşwazî wateya peyva pêşwazî yani dema mêvana korê te here pêşiyayî na ne pêşwaziyayî bike ne dema baş e niha dibe ku win jî wateya hinek wateya bêjin ji yê ku di pirtûkê de hatine nivîsîn rasttir bin ji ber vê berî ku hûn binivîsin û nê jî şagirdê xwe bipirsin pêşwazî çi ye dibe ku ew şagird bêhtir wateyê bidîye de pêşwazî divir de pêrginî çûna pêşiyê çûna pêşiyê wateyên peyvan pirsê we ji bo wê hene niha jî em herin pirsan berê hevalî hêja ji xwe me got piştî me wateyên peyvan nas kirin niha jî em pirsan dikin em tê bikin em tê bikin yani em fêm bikin yek pirsa yekemîn newroz kîjan rojê tê pîrozkirin her bijî newroz kîjan rojê tê pîrozkirin do
روژا نوروزی زاروک چه دکن؟ روژا نوروزی زاروک چه دکن؟ هر بیجی اون دکارن شاگرد آجی بپرسن تد روژا نوروزی در چه دکی؟ چل خواد کی؟ او زاروک کارن بیجن پرسا سیمی روژا نوروزی دایک و باب کی جان جلان لخواد کن؟ جلو برگین کردی روژا نوروزی دایک و باب کی جان جلان لخواد کن؟ شما گفت ام برسویا د کلک وایان جی در خواهد نان بیسن ام دبیرون بیسن هم دینن برسه یک برسه با یکی چیه؟ نوروز کی جان روژه تی پیروز کرن؟ 21 آذار روژا 21 آذاری نه؟ روژا هر بیجی دو روژا نوروزی زاروک چی دکه؟ جلين خوي نور لخالد هر بیجی جلين خوي نور لخالد دکن پرسا سیمین روژا نوروزی دایک و باب کی جان جلان لخوا دکن؟ دایک و باب نوروی؟ جلو برقي خوي كردي خالد هر بجی جلو برگن خواین کردی لخوا دکن جلو برگن خواین کردی لخوا دکن برسب جی هاتن داین نهاجي ما قلت بس بكي واتين بيفان حمو واتين بيفين مجارد ام ناس بكن بشكو ما مجارة خباش فيمكر برسي كوهاتنا كرن دهندري برتوكي دا ام برسوا وابدن برسي من دس بكي چوو نوروز كي جان روجه بيروز كرن روجا بسية كي آداري دو روجا نوروزي زاروك چه دكن جلين خوين نول خوا دكن نه سسي روژا نوروزی دایک و باف کی جان جلان لخوا دکن جلو برگن خوین کردی لخوا دکن برسف بوی آوای تدای یعنی ام
ام کلک و ننویسن وقت فوضا چه دبی ام جدا بنویسن و بهتر پیشکتن هبن بله نهاجی هنداری اف بشه ها گرک ام تجاری ندین ملک جبر گلک پشتین گرینگ دبن بریده هنه هنداری یک روژا نوروزی جبواته چواته بچند هاوکان شیرو بکن روژا نوروزی جبواته چواته اون لوی داره دهیلن کو شاگر پشت دل ناوا خدا بیجی بنویسه و بیجی دو آمدکاری نوروزی چواتین کرن آمدکاری نها ام کارن بیجن شاگردا تو مالبات خورد چی نوروزی دما هون دچن و چه آمدکاریات کن و بیجی ام حاضرتیا دیگه جلو برگ کردی نه و استرانی کردی ام دیلانا خو حاضر کنه جبر و یعنی زاروک هم دوانه خدا کیف خوش دید به هم جی نوروز روزا نوروزی فهم دکه او پرسامیه که من دماد بیجی جبوت نوروز تی چوات در باسکی دماخا اون دکارن وکم جاره کی جواب خازن کو بندیسن اگر نندیسن جی دکارن یک رابن بیجن پیشی کو دستور بخازن و بدنگه کی خزایی نهلن کو حوالن و در دور و عاد سببن تشتد نوا خدا بیجن بله جبو مجاره نوروز جی ام گهان داویا وانه آخا اگر پرسیوه هبن اگر پرسیوه نما بنجی ام وانه آخا ایروب داوید کن بله تماشاوانین هجا وانه نوروز وانه که پر گرینگه به واته آخا به گلک تشن تندره ده ام هبینه کوه دمک باش مره در باس کربه نهاجی ام خاطر خوش بود خازن حتی خلق بدن بمینن دخیر و خوشیه ده زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه زمان کردی خمل و روشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه زمان کردی